ungahambi uboleka izinto zabantu ngoba buhlobo benu buzolimala. Ukwenza njani? Ukuboleka nokubolekisa kubulala ini? Ubuhlobo. Sinabantu abangasakhulumisani ngoba babolekane imali. Omunye unele kubolekwa leyo 200 rand wathembisa ukuthi uzayibuyisa emva kwa 5 days, waba u5 days akazange ayibuyise, sewuyakhunjuswa. Phela wathi uzoyibuyisa imali yami emva kwa 5 days. Awuthi amen. Emveni kwaloko akakhokhi nomali, uvala amafoni. Emva kokuvala amafoni, njengoba nisonta nonke uyazi ukuthi sohlangana ngesonto, akasezi nasesontweni ngoba usaba lo muntu aboleke kuye imali ngoba bazohlangana la. Abanye nibabona babaleke esontweni la, babaleke ukuthi bakholoda abanye abantu la.